Ndabasuhuje inshuti bakunzi ba Iris Sports Agents. Ni umwanya ngiye kubagezaho zimwe mu ncamake z'amakuru cyangwa inkuru ziri kugenda zivugwa mu makuru y'imikino. Ni ukuvuga uyu munsi hari imikino myinshi igiye itandukanye, aho twiteze umukino wa El Clasico uri buze guhuza ikipe ya Real Madrid n'ikipe ya FC Barcelona, aho uwo mukino uri buze gutangira ku isaha y'isa 3. Tubutse yuko umukino ubanza ikipe ya Real Madrid yabashije gutsinda ikipe ya FC Barcelona ibitego 2-1, aho umukinnyi Jude Bellingham yari ari hejuru cyane. Babashije umukinnyi waciye mu ikipe ya Real Madrid bita Mesut Ozil, yavuze ati El Clasico yasubiye inyuma. Ntago El Clasico twari tuzi ku bwa Pep Guardiola cyangwa ku bwa Jose Mourinho, ariko ikiri nibivugwa yuko ikipe ya Real Madrid ati siyo yaba yarakoze ikosa ryo kugira ngo El Clasico isubire hasi, ahubwo mbona uruhare runini rwaragizwemo n'ikipe ya FC Barcelona, kuko mu buryo bwo kwiyubaka ubona yuko ikiri hasi. Asoza agira ati ikipe ya Real Madrid yo iracyari hejuru cyane, kuko ni ikipe ikomeye cyane kuri uno mugabane w'isi. Tunyarukiye mu yandi makuru ari kugenda tuvuga ku mukinnyi Santi Cazorla wakinnye mu ikipe ya Arsenal, aho yagereranyije Odegaard nkawe ubwe. Yavuze ati Odegaard yo murebye anyibutsa ibihe byanjye nagire muri Arsenal, yuko ikipe ya Arsenal nagiremo ibihe byiza, ariko cyane cyane nkibuka ku mutoza wanjye wantozaga ari we umutoza wanjye Arsene Wenger, kuko yangize uwundi we. Arongera agereranya umukinnyi Declan Rice nk'umukinnyi Alan Ramsey yavuye muri Arsenal yerekeza mu ikipe ya Juventus. Icyo gihe barakinanaga. Ati Alan Ramsey yari umukozi, yarindwanye ikomeye cyane. Ati rero niyo mpamvu mbona ntuza Declan Rice ameze nkawe. Babajije umutoza wa Arsenal bamaza ku mukinnyi Trossard, yavuze ati Trossard yamugereranyije nk'umurozi. Yavuze ati Trossard ni umurozi, kuko ndamukunda cyane iyo ari mu kibuga, kuko isaha n'isaha yagutsinda igitego, arakora cyane, ni magique. Yamwise magique. Yavuze ati ni magique ubundi bishatse kuvuga ni umurozi we, ni mu Kinyarwanda. Yavuze ati magique cyane, kuko afite ubuhanga n'ubushobozi bwo kuba yatsinda ibitego. Ni nyuma aho ikipe ya Arsenal imaze gutsinda ibitego 2-0 ikipe ya Wolves, ikaba yaraye ku mwanya wa mbere n'amanota 73, aho itegereje hagati ya Liverpool ribuze gukinana Fulham. Pep Guardiola yongeye kwikoma ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru, cyane cyane rebera umupira w'amaguru mu Bwongereza, avuga ati nta kuntu wakina imikino iminota 120 ngo wongere ugaruke nanone wongere uhite uhura n'ikipe ya Chelsea gutya kano kagenda. Ati ibyo ngibyo ndi kubivuga mbivugira cyane cyane abakinnyi banjye, ndi kubivuga mbivugira cyane cyane abantrete banjye, kuko biragoye cyane kuba wajera uburyo bw'umubiri n'iyi mikino yose igiye ikurikiranye iki. Dore atanga urugero ati dore ikipe ya Coventry iri buze guhura n'ikipe ya Manchester United, ntabwo bigeze bakina muri kino cyumweru. Baraza gukina, bararuhutse, bameze neza, nubwo ikipe ya Manchester United ifite ibibazo by'imvune cyane cyane mu bujyanye n'ubwugarizi bwayo, ndavuga muri defense. Tunyarukire kandi makuru ari kugenda avugwa. Amakuru ari kugenda avugwa ni menshi cyane, aho mu ikipe ya Inter de Milan, perezida w'ikipe ya Inter de Milan yavuze yuko umutoza wabo Inzaghi nta hantu azajya, nubwo ikipe ya Liverpool yari irimo kumushaka. Ane makuru ari kugenda avugwa ni ku mutoza cyane cyane wamenyekanye mu ikipe ya Real Madrid, ari n'umukinnyi wayo Zinedine Zidane Zizou, aho biri kuvugwa cyane yuko ashobora gusimbura Erik ten Hag mu ikipe ya Manchester United, akazayitoza muri sezo itaha. Byatangiye kugenda bivugwa cyane ku mukinnyi Mendy ukina kuri gatatu mu ikipe ya Real Madrid, bari kumugereranya cyane cyane n'umukinnyi Alphonso Davies. Ati match zizabahuza nibwo ikipe ya Real Madrid izafata umwanzuro umukinnyi uzaguma mu ikipe ya Real Madrid, kudere yuko n'igiciro cya Alphonso Davies ikipe ya Bayern Munich yagishize hanze. Dukomeze gukurikirana Iris Sport Agents, dukanda subscribe kandi dukora share and like. Turabakunda, mukomeze kugira icyumweru cyiza.